Voilà, musidɓe wonɓe suivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon. Assalamu aleykum. Mi salmini on yewre teddungal, mi yetti on musidɓe no julɗo yettida ɗon musidɓe muɗum. Haraylan salmini on fo moɗon, miɗo jarni on. Lan yinni on assalamu aleykum. Allez, bonsoir à tout le monde. Ko Mariam Touré, journaliste yo wondo katu funne meɗen Mamou. Aray ko adi kon lan salmini musidɓe meɗen wonɓe sivude lamɓe fo no kala ka wontirɗon. Haray meɗen weltani on, meɗen jarni on, meɗen salmini on mouradu moƴƴuru, meɗen weltani on ko fota wona seeɗa. Haray ko émission fi dewle ɗe wonde e wadde kono ko adi kon o yafantolan taw. Je vais appeler notre représentant de Conakry. ɓe gandini on haray dow musidɓe meɗen ɗe babiraɓe meɗen nawnuɓe ɓen. Haray ɓe yewto ye jam moƴƴere Conakry. Donc haray ko weltanagol musidɓe meɗen ɓe fof jarna fof haye goto yeggitaka. Haray donc wonden adorde o émission ko salmingol taw musidɓe meɗen ɓe fof haray ko andingol non taw ko adi kon mi holliri on ni. Ɓe babiraɓe meɗen nawnuɓe ɓe ambarkuɗen hande naɓuɗen Conakry. Haray ɓe hewti e jam moƴƴere Conakry. Haray noon yiɗen salmini julɓe Allah ɓen fof. Kala wawowo wadde fi Allah woti annabijo tambito mojobere men nde wallito men mi wallito ne babiraɓe men nawnuɓe ɓen ɓe marɓe probléme urinaire on. Haray meɗen hatojini e balla ɗo ni représentant men on imo Nias Din ɓe hospitalise déjà moɓɓe ɓaɗani ɓe premier soin ji maɓɓe de réseau ji ɗin ala tabutude. Je voulais vraiment appeler notre représentant de Conakry parce que déjà no ɓe hewtiri noon ɓe waɗi consultation ɓe yi état maɓɓen. Donc tout de suite ils ont réclamé tout de suite une opération. Donc haray jango vous aurez la suite des choses, mais pour l'instant je voulais prendre notre représentant en direct dans cette émission kono réseau ji ɗin ala jaɓude. Mais néanmoins haray ɗen yiɗi assalamu aleykum kala wonɗo suivude Mariam Touré e fewo émission makko wallugol sonna ɓen ɓe heɓa dewgal ma wallugol worɓe ɓen ɓe heɓa dewgal. Joni haray ɗo e walde fi ɗum ɗo musidɓe en dette représentant men on Conakry o yewta en ko fewndi kon fi ɓe babiraɓe meɗen naɓaɓe Conakry ɓe marɓe probléme urinaire. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. No hay fi? Yettude Allah no leton. Très bien, il est déjà 21h passé de 17 minutes. Konto wonɗon ni? Ni meɗen ñiñasiɗen. Wow, kono situation o woni ɗi? Situation ɗo alhamdoulillahi e yette jamaji ɗin fof. D'accord. Salmine jamaji ɗin. Oui. Donc ɓe yewtuno ga e télé 20h moins. Mi wawi yaade ɗiɗi tan to ɓaygare carnet ma. Wow. Nam présidente. Salamu aleykum. Waleykum salam. Allo. Nam. Aray kono mi woni Aïssa Koupali, attends. ɓe yewtuno e 20h ka meɗen ga Conakry. Min ƴiñasiɗi ni mi wawi naɓude ka service urologie. Donc ɓaati min hewti docteur ɓe ari occupé maɓɓe mouradu moftoro ɓe waɗi visite ji ɗin ɓe holli men ɗon e no woodi piiji ban waɗeteeɗi taw ɓe atto taw ɓe haalana en taw yen informe jama e julɓe fof taw babiraɓe men ɓeɗo dowa wadde opération. Wow.
fiyo waɗugol opération ɗon noon taw ko ma taw examen ji goo waɗe taw ande ko type d'opération honɗum ɓe waɗi waɗde mais e nder ko ɓe consulte ɓe kon e carnet ko ɓe ardi kon e consultation ko ɓe waɗi kon ɓe confirme restali ñadde kon ɗo nan wonto ɓe itti bagage ji ɗi ko pus way koy lando ɓe non indi ɓe lañi émission yewlandiram ko pus way koy ɓe addi ɓe wawi addude dow ga min mi a orgo minnuma kon lañi émission oui vas-y nan présidente donc aray ko ɗum ɗon ɓe holli en ɓe dowa wadde opération kono waɗugol opération on taw ko ma waɗen examen ji goode ko tawata wawa ɓe situde ɓe anda kono ɓe waɗata opération o en examen ji ko gon ɗum eɗen dowa wadde échographie ɗen gañon échographie ɗon ɗen dowa réseau ji ɗi ala jaɓude en fait je sais qu'on est mi anda réseau ji ɗi mais réseau ji ɗi ala jaɓude few de toute façon joni ɓe andini yo musidɓe haray ce que vous avez comprendre vous allez comprendre dans cette émission pour l'instant haray moɓɓe naɓama e jaam Conakry ɓe yewti Conakry ɗum ko ɓeɓe wondunoɗen bimbi yewɗen déplaçant ɗen auto ka garu tiers ɓe yewti Conakry jaam moƴƴere haray ko teddugal e moɗon o fof haray hiɗen tori ballal par rapport à situation ɓen babiraɓe meɗen ɗon haray noon ko réseau ji ɗi woni ala jaɓude tinde donc watti e mum kadi haray ɓe wonuɓe wadde critique ji ɗin inna wondema debbo hana argo ɗaɓɓa dewgal kat oui vas-y réseau ji ɗin ala jaɓude réseau ji ala jaɓude président donc aray ko ɗum noon ko ɓe holli en kon ɗon eɗen dowaɓe waɗande échographie waɗen examen de sang maɓɓe on bilan de sang maɓɓe on après ɗum ɗo noon c'est là-bas maintenant ils vont programme maintenant l'opération maintenant eɗen dowa waɗande ɓe kadi ouverture de dossier par ce que jonni ɓe danki nder gaɗe ɓe hospitalisé ɓe donc uttanaɓe dossier tawtara ɓe mari dossier ko situi c'est tel et tel niveau ɓe woni donc haray ko ɗum ɗon ɓe wawi hollude kiikide ɗo ɗe haray ko ɗum ɗon tawtoɗen jamaji julɓe ɓen fof ko wawata en assistude fino wawen ɓurnirde aadi koto puɗɗiɗen kon très bien haray yummiraɓe no takkoma neniraɓe ɓe naati joni wallitagol muudi maɓɓe nder ton ɗe miɗo yaltuno ko yasga yiɗugol e docteur ɓe ɓen tu peux l'appeler oui je peux vous envoyer son numéro oui d'accord vas-y voilà musidɓe woɓe siwude assistance humanitaire d'urgence no kala ka woni ɗon assalamu aleykum meɗen salmini wore tedduga meɗen yetti mourade moƴƴude musidɓe haray ko andigol on tawa meɗe weltani Allah wonande subhanahu wa taala on ko tawata musidɓe Allah no jonni en cuucal argol waɗa émission yewta julɓe Allah ɓe jento ɓe nana ko wonɗen yewde ko haray ɗen tori Allah lanɗo subhanahu wa taala yo Allah wallu en heɓa en polgal de plus e hoore golleji ko jokkuɗen ko hara kadi ko watti ɗo ɗo ɓe noddude taw o gorko ɗo yewta en haray miijo makko gon ka émission musidɓe oui ko pus way koy innu faɓɓe yalti yo jippano haray musidɓe kadi ko andi gollon koye pus way ko wonanande hito mum ɗo ka émission ɓa o yiɓe noddude ɗan ka émission haray ko partenaire ɓe meɗen ɓen anda ha hande woni ko noddi en hande ittani en koye pus way Hollande c'est à dire chariot ko jukkuɓe ɓen jotto ɗon haray ko ɓen ɓe Hollande si ɗon gentilan feno sa ɗo émission ɗo gasa ɗo suivude émission an on haray ɓe holli wondema pus way ko hewti kono ɓayla wadde émission mi wata kuppugol ɗo mi jokka mi daɓi yana pus way ko leydi haray ko teddugal e moɗon ko partenaire jomi wonɗo Hollande addani en pus way ko jonne miskinaɓe ɓen hara ko bofoɓe ɓe wawata yahande hoore mum haray ko teddugal e moɗon mo beesi waɗi ko wawi kon en soñjoto ko hawri haray ko no woniri meɗen weltani yon hay e goto men yeggitali ka émission ji meɗen musidɓe ko watti e muɗum kala julɗo Allah wonɗo suivude o émission faalaɗo heɓude moƴƴere nde lannata aduna e laakara hara hiɗen fokkiti ka meɗen Sangareya fi yaray jalbingol nde juulirde meɗen ko makko baaɓe meɗen ɓen koɗoli jeeɗiɗi ko iwata arat fotta juula juma o musidɓe ndaygu ala haray neni hajja ɓe Bruxelles woni ko ɓe walliti en kamɓe neniraɓe meɗen go wonɓe Bruxelles toon ɓe sonni en tapiji ɗin pakiji sappo haray ɗin ɗo woni ko soduɗen ni musidɓe haray ko watti e muɗum jamaji buy wallitike nena lamarana ɓe wonɓe kame ɓen Autriche ɓe walli en heeɓi 250 € hendike mbuɗɗingo teddugal e moɗon hajja Aminata okki en 1 million haray ko wonɓe kadi woni ko walliti en jajiraɓe meɗen gono nokkude ko winte ɗon Irlande en kadi adani en 900 000 ɗin ɗon kadi mbuɗi en hendike ɗi en grosso modo fi en faamu haray ko lutti je sais pas faire ton travail laisse les critiquer oh là là y a pas de souci
haray ko luttani en fi kuranji din ka medem ka jamiu haray c'est juste un montant de 2 500 000 haray no musibe kono yawirde wo ko no mbudi moƴƴirde e fewo émission no lan tangi nyanta ko pellet woda juldo alla goto indo wodi kanka do tawti fi jalbingol jamiu medem sen jalbini juulide men ne ko babirabe mede men nendira e mede yaata fotta juula fere wala alla wada barke mede haray mede weltani yo meden jarni yo mede weltani ko fotta wona seeda haray non ko okkotirawa medem do woni ko wadi hito e medem himo faala dewga sunna e farilla en fo no yiden andi hay e goto ronkata dewgal woni gorko woni debbo ko wonde warana dido émission ji c'est juste une manière walitagol julbe ben hara piji di wona plus rapide mais là on faltade hara piji di wona plus rapide parce que si tay woni sonna yo no lagine go Dakar yidugo le mabbe sinaka réseau ji wona ta facile il faut hara ide humpiti dum do awa mi do wadde on kali nani allo allo do wadde on kali assalamu alaikum Walaikum salam. na la ton pay koy fay belle bien hara on noddi men o wadi men hitoy don fala sonnajo dewga sunna e farila meden gentiyo andi tine men taw inde mo minanali way Monsieur Sidi Sheriff Diallo kon to wontir don c'est pareil. ko pari wondo on to na yito mongo moƴƴa yaafo ɗo nani ɗo gandi e waɗa micro Awa ko pare mi woni. eyo Awa. eyo très bien hara ko on woni faale mo maku ɗon Sonnajo mi fala. sonnajo faala ɗon hara sonnajo on ko on no sifori Fatma Kenejo. hara ko Fatma Kenejo réseau ji din dafa petit souci de réseau franchement allô Si. bien hara ko on to e ka meɗen Ko gawal ka kon. ka koni gawal Ka kon madi. Oye madina ka kon. alhamdulillah rabbil alamin hara no milando sonnajo mo faala don on jombude si Allah ni newni yo hebu sonnajo mo Allah wadi barki e mudum o resimo dewga sunna e farilla taw si o waaway dankade mo E wawai. na E wawai dankade. iyo accepte question jidi on tini question jidi ko fi yaray suusingol jamaaji ɗi wondema wawa yoddugol e maɓɓe ɓay so tawi woni sonnaji ni no faala dewgal ko ma wona prête échange gol kanko e yimɓe ɓe si tawi kadi onon kadi on ni ɗon faala dewgal ko ma wonon pré échange gol onon e yimɓe ɓe mais lasi on faltade on tini donc ara question jiɗi en échange ay yowten mi lando on jaaboɗon lan on tini ka Ay. alhamdulillah haray noon mi lando mi inni est ce que réellement son jombi o waway dankagol sonnajo mon on Ay mi wawai. haray acci laalano lan ko hono gorko ɗon no debbo dam korte hono debbo tamborte ah oui c'est ridicule mais il faut na Dembo buwa jogagol dembo. Dembo haramaga dépense makko mankata. miɗo jentigoy Makko mo dépense makko. Tonti makko ɗin, tonti makko ɗin. Tonti makko ɗin dépense makko on tonti makko ɗin. Ko waloto ɗon haramankata. jiggol ngol noon jiggol ngol ɗum ɗa fof ko secondaire conci e ko walete ko nandi e mum so jiggol ngol tabitino ɓurani men ɗen jawle ɗon jiggol ngol kono yiɗon fimaggol Jiggol ngol koyo wadde kadi. wow
D'accord. Très bien. Hara o wawa hiddemo moƴƴa? Moƴƴa. Na? Moƴƴa. Mi sikku on piyata pandi. Piyata. Si bonnaaɗi. Ah, si bonni on piyayne. Debbo piyetake nani? Awa jeejete. Eyo, koyo debbo koyo jeeje multe nani? Awa. Nani? Awa. Minani. Alhamdulillah rabbil alamina. Haray ko numar don ko hollon ko rabbidi fiye en humbude yewtere nen mi akkita ante non mi libera ante non mi yodda julbe Allah ben kati. Awa. Haray ko numar don ko hollon ka émission do ko numar don ko hollon. Allô? Oui. Oui, l'angentio. Aray welti ko fota wona seeɗa miɗo iwro eɗi wonɓe heɗade ɓe fof goto e debbo nano e ñaamo Oui. aray miɗo wiyaɓe bienvenue e bonne santé. Barka dali mi weltike moƴƴi albarka Allah yoɓon ko moƴƴi accide ngamo ya juta men en souhaiti on bonne chance go sonnajo mo Allah waɗi barki e mum na. Allahumma amin ya Allah. Yo Allah hawrondira on e sawaba nafowo. Allahumma amin ya Allah. Merci beaucoup. Allez mes amours, comme vous le constatez, c'est pas une chose qui est facile, mais on dit alhamdoulilah. C'est petit à petit les choses, vous comprenez les choses, n'est-ce pas? Alors, si on fait la Dewga Sunna et Farilla, ne vous gênez surtout pas. Vous comprenez, ne vous gênez pas. On va libérer l'antenne. Vous avez tout simplement le 629 88 43 94. Note de la musique de l'émission, on émission, rapidement on va clôturer l'émission. Hara mido weltani yon, mido jarni yon, mido salmini yon ko muradu moƴƴuru. Kala wondo sivu do émission feno o saido. Hara miɗen jarni yon, miɗen weltani yon ko fota wona seeɗa. O kotirawa meɗen komo gawal. Himo daki ka meɗen France. Himo fala sonnajo dewgal sunna e farilla. Hara en fo meɗen miɗen tora ballal partage golo émission. Fiyo julbe Allah ben hiwo émission be anda dewgal wona ko hersini. Si a ɗaɓɓali dewgal a ɗaɓɓoya gorko mo ya ka yaasi mo bonida. Si a ɗaɓɓali debbo a ɗaɓɓoya debbo goɗɗo ka yaasi mo ajeya mo bonida. Yo Allah dandu e luttugol ɗe ko boni. Gila fuɗɗiɗe wadde ɗi émission ji naɓi hande ala ko en ala nande ala ko en ala yiide. Wona o jiwo mo labi. Mi holliti on ɓuri yimɓe temedere no yalti fi makko. Alhamdulillah rabbil alamina. Jango han faɓɓi jango. On ƴiyay résultat kañum fi Fatmata Binta wontiɓɓe labi. Ɗen tori Allah yo Allah hawrindire sawaba nafo musidɓe. On tindi ka. Kono beegi ɗin ala ko o jiwo ala nande o mo labi. On tini. Ala ko ala nande. Woodi yay woɓɓe iwɓe ko iwi ka quartier ji maɓɓe téléma tonɗe ari tawi yumma makko inni ɓiɗɗo mon on hanka Facebook accemi lando musidɓe si tawi woni kanko debbo falaɗo dewgal o ɗum dérangeali mo ɗum no hani dérangegol goɗɗo ɗaɓɓugol dewgal sunna e farla si woni no harmani sonnaɓe ko ɗum woni harma kaka islami windi na haka islami windi wonde ma sonna yo ɗaɓɓata dewgal no harma sonnajo si ɗaɓɓa dewgal sonnajo yaha multo o multoto yaha o jokka moodi goɗɗo moodi si seede ala hakkil ñaway hiɗon nande awa wattane hakkil min déjà komi woni waɗande ɗi émission ji mi fillito kati goto ala yoɓude lan 100 francs connexion komi woni wadde komi woni animude téléphone an o huɓɓina komi woni wadde émission ni personne ne me paye même 1 franc personne ne me paye de ça ko fi Allah woti annabijo wonɗen e wadde
joddi ndin fof ko joddi Allah ɗo subhanahu wa ta'ala on fami donc mi tori ko mi jeegi on julɗo jeejirte wata on jeeno fi ɗaɓɓugol dewgal wata on jeeno fi ɗaɓɓugol dewgal ko fina tawa si moƴƴere heɓaki ko boni heɓotako e nder muɗum on tini hiɗon famude ko mon explicande on kon awa jippine fondoji mon ɗi ettoro gurdam mon ɗon doyi min do kala hiwtuɗo ko anɗo yewtire yore teddungal mi waɗa émission on yore teddungal hiɗen tori Allah yo Allah udditan arkiseji men ɗin okkore balɗe cellale dina jaɓaka e moƴƴere janggo. Bonne chance à toi mon frère Chérif là, bonne chance à toi. Yo Allah okkore dewga sunna e farilla okkora ma sonnajo mo Allah waɗi barke mu hiɗo o wan hiɗanama ɗofto muñora fi Allah woti annabijo hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de faire les émissions quand même, n'est-ce pas? Ko sattano ko semen inni yo 100 francs nder émission ji ɗi e hunde émission alato ko ɗettugol émission on anima holla julɓe ɓe goɗɗo no faala hunde kaari si an kaɗɗa hatto jini muɗum hidon hewton jombiniɗon e ko diwga sunne farla wiya n'a pas sattino. Et en plus de ça, personne n'est obligé de venir se présenter dans cette émission pour dire qu'il veut ou il ne veut pas. Tu es libre de rester tout comme tu es libre de venir. Et on ne paye pas même un franc. Même le prix d'un sachet d'eau, tu ne me donnes pas. On le fait gratuitement, je le dis. Vous comprenez? En tout cas, c'est mieux de partir se battre avec des filles, des petits garçons pour des facultés de rien du tout. Si Allah qui m'a dit de donc on faut yiɗo weltana onon sonnaɓe wonɓe lañe sifuɗe ɓen ka émission ji si ɗon faala so gorko mo jombo on dewga sunna e farilla wota on jeeno ko hatta waɗen pigi ɗin unutu par exemple o gorko ɗo sino faala no faalira ɗo ni dewgal o noddimi yo timmi siko hakkude amen tu wonno mi wawan ettugol micro mi yalta no toute façon si wararoɓe ɓen ande gorko no faalan jombude mi wata informugol fof à la minute komi ɗettu micro mi daro ɗo mi fanka mi sokkito min tu mi haalna hombo aduna o weeti donc no oɗo holliri ni kanko tigi wara o erlito winno kanko faala dewgal nda ko suuɗi ɗum na ko yersini non c'est mondialisation go civilisation no waɗi ko yimɓe kawaseji woni wadde ɓuri ɗum go wonɗo inde ɗo no hersini nana les filles écrire hara ce sont les mêmes filles qui écrivent à nos maris pour les draguer ɓe yara ɓe inna noon ɗo kamɓe wondema ɗum no hersini so hersini fi modi o hersata fi jokkugol moddiɓe meɓe hiɗo gandi meɗen gandi ka. Donc laissez-nous vivre en paix. Et vous n'êtes pas obligé de venir s'afficher sur les réseaux sociaux. Hein. Et si ça vous convient. Si ça ne te convient pas, reste tranquille, tu laisses les autres faire ce qu'ils veulent. Ben ce qu'ils veulent. D'accord ma chérie? Personne n'est obligé de venir dire pour l'intéressé cherche de mari ou l'intéressé cherche une femme. On a ni? Donc mais des voyez que tu vas l'antenne 629 88 43 94. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi. Andintine men inde mo hiɗo nodda men honto. Awa kon nu faala ɗo yaafa ɗo. Miɗo janto e message maɗi moƴƴa no ari nabanima ko kalami ron so miɗo faala ɗon sonnajo mum jomba dewɗa sonna farila te woni a yii ara yehiɗo ni nani waɗirten ɗum noon ɓo ko émission goɗɗo goni on habboto ha si hande feƴƴi noddolla winden aron onon tigui illitoɗo hiɗo faala sonnajo ɗo wontiri Liberia anani awa on acce non hakki ara setani jokkali yandi de awa se gaynani oɗo oɗon kadi on nodda e hollo hiɗon faala sonnajo dewga sunna e farilla si Allah hokkori on sonnajo mo Allah waɗi barke mum haɗa ko ɗum woni yela men nani. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est un autre monsieur encore qui souhaite avoir une bonne épouse. Yo Allah ulando subhanahu wa ta'ala on jonnu sagata e men en cuucal noddugol men holla men yiɓe faala resugol dewga sun e farilla ala ko ɓuri labede yo debbo jombude yo debbo jombede ma gorko jomba. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Pay koye mon koye andintine men inde mon tono yito gon konno maketere wiɗo noddira men honto.
Très bien. Ara ko no woni on arta ka émission ba to dum nani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bay koy. Alhamdulillah. Andi tineme nyinde mo don noddira me honto. Monsieur Pate Diallo hido wontiri Bamako meden jenti kon nu falon hollugol. Wala ko répondon da yande minute no Fiyondu. No on jom bajjoron déjà on don goddo no falam. Nani bon o yoti dido yimbe bu mo yoddude yimbe bu. Bede ngabbi on nani? Addite mi yali de, addite mi ya nani? Aperji inno duudi mi wata andu tugol fo. Barka mo yo Allah yobo yobira no mojjiri kono wadire musibe. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Noddite men no wadde retard. Assalamu alaikum. Nala ton pay ko inde mo idon nodda men honto. Hello. Inde mon den idon nodda men honto ma chérie. Mariam. Arte ka émission ma chérie kono woni. Assalamu alaikum. Alaikum assalam on jarama. Nala ton pay ko yandintine men inde mo idon wontiri honto. Ye pay ko ala to men wontiri France do. Yo Allah dube jamo jere beden jenti ko nu fala don inde nen ta ko onno. Nin ko Mamadou Boyiba. Konko bento kamedem ga. Ko mamu fello banta. Awa nala to no humpitade be fello bantam ben. Yo do nana meja. Allah yettama ko nu woni faale mo. Ye ko sonna jo mi fala. Awa joni do haray do ko émission wobbe wonde wadde taw be do no faala sonna. Awa joni on acca yan jango non kadi wade émission on do on tikiti joni de wadde taw enen be do émission ko émission mabbe on ni nani. Awa kewa jango no do numéro do keller. E sibi gayno émission mi nodda coordonné émission on ande kon no warate nani. Okay. Ido on to feno saido. Oh, madame France. Awa joni on noddite la bawto émission on si Allah muyi. Okay, on gayna ine bat. Ni mi noddite on Allah si Allah muyi. Assalamu alaikum on jarama. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Andintine men inde mo do wontiri onto. Ko bari Ahmed Kansa. Beden jenti mon frère kon woni faale mo. Ko numéro do mi no ko publication mo manda jogo ina tedo Fatmata Binta Dalbe. Di manda no si sereya lo ga esko samtu papa. Kala ko fe eta ka page men do ko reel. Na? Kala ko yu don fe ka page men ande ko reel. Ah, okay. Bien. Ko fi do ma jogo no publia ko. Mi andi ko no woni don kara joni mi nabani mo en tout cas mo yoddude yimbe buyi mi nabande on numéro makko non faynti nani albarka mo. On jarama kameden ton. Assalamu alaikum. On jarama. Assalamu alaikum. Alaikum salam hajja Mariama Touré on jarama nala. Alhamdulillah anintine men inde mo don nodda men onto. Musa Sidi be gawal maden nodda on depuis France. Gawal be noy jam. Alhamdulillah ma hum bito. Alhamdulillah meden jenti kon woni ko faala do. Okay, vraiment on tino weltani on buy golle bon don wadde bon no yo Allah taala on wadu kala ma hewtudo don
Ayyo. ino faala ɓengu yo allahu taala yeeɗumo debbo moƴƴo kala ma hew debbo hewtoto ɗon no faala moodi yo allahu taala yeeɗumo gorko moƴƴo Allah mo amin ya rabbi yo Allah jaabini sabulaɗo makko Allah mo ɓandu fimo yo allah ɓandu fimo yo allah ya jomiraɗo yo allah moƴƴin kala ma hewtirɓe côté mon ɗon kadi ɗi programme kala ma faale e ko on tigi faala amin ya rabbi barka buyde mi weltanike no weltani on ɓuy no weltani on ɓuy yo allah ɓandu fimo Allah mo yo amin allah ya ya rabbi jomiya on jarama meɗe weltani on kameɗen toon barka nani alhamdoulillahi rabbil alamina meɗe weltani on kameɗen to assalamu aleykum musidɓe onon wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗo mbeɗen inni on assalamu aleykum mbeɗen salmini on yewre teddugal mbeɗe weltani julɓe Allah wonɓe men suivre ɓen fof haƴƴe goto men yeggitade ka mission meɗen min andidina on fayntin kala faalaɗo tawtugol fi nde juulirde ka meɗen Sangaria faalaɓe waɗuɓe buuɗi maɓɓe ɗin ka nder jaami waɗa panuje ɗen hare ko leɗo an jaka a diallo mo wonɗa inde on ɗo s'il te plaît attention métissage entre Peul Malinké toi là je veux d'abord te bloquer là tu ne vas jamais parler de ça dans mon émission assalamu alaikum aleykum salam on jarama tanti Marima Touré nala ton pay koye mon koye ɓe fo noye jam ɓe fo ɓe jam annintine men inde mo hiɗon noddira men honto meɗen noddiran France inde mon nden ko honno ceerno Amadou Bari meɗen jenti on kon woni faale mon ceerno Amadou Bari ceerno e meɗen jenti on kon woni faale mon yaafo ɗon no ko juste noddugol o welto ni ceerno weltano juste bayis alhamdulillah on jarama buy meɗe welti wayi ko weltanagol on tun mbayi mi siiva yon tout temps rayon jarama ani barka yallah ɓeydu golle mon ɗen dandan probléme ko yiloto hakkude leydi e kam Allah ko amin yo Allah jaabi wa yaray mi weltani yo moƴƴano miɗe weltani o weltani jokkuɓe on ɓe fof barka Allah on foyi ɗo weltana yo Allah partenaire ɓe ɓeyɗo ɓuuri ni nani wallama amin aray mi weltike moƴƴano merci beaucoup albarka mon ceerno mbiɗa yetta sonnajo mon on e pay koye koye nani ok alhamdulillahi ɓe jamɓe fof maɓɓe ara miɗe salmina on depuis Lille merci beaucoup Lille fof no salminatilima mon albarka mon ok merci beaucoup assalamu aleykum wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon assalamu aleykum meɗen salmini on musidɓe hara meɗen jarni on o fof mono ko hokkotirawa meɗen ɗo faala dewga sunna e farilla himo faala arsugo sonnajo mo Allah waɗi barki e mum sonnajo teddinɗo mawɓe mum ɓen teddinaɗo mawɓe sogata hara kon sonnajo woni ko faala musidɓe on fof ɗon salmina assalamu aleykum aleykum salam jammare mon jarama alhamdulillah na ala toon inde mo hiɗon noddira men on to ni ko Boubacar Bari yo nodda on depuis min nanani ɗo nodda men on to depuis France meɗen jenti on ɓe France ɓen noye jam kon woni faale mon min ɗo ko wona gollon toon e kadi golle kon nodde golle moƴƴi no weltana kadi moƴƴa wona seeɗa awa nani miɗo weltodirani buy meɗe welti buy nani non kadi weltana moƴƴa moƴƴa min to Allah no gonɗen golle monɗe nawrugol golle ɗen kadi yeeso wala barke ɓe gurden fof Allah ko amin de yo Allah jaabinde ذلك ربنا تم لنا نورنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تجعل في قلوبنا خلا للذين ربنا ربنا عليهم وأن ربك رب العزة ما يقوم وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا barka buyde mi weltike duwaji ɗi yo Allah jaabini sabu nulaɗo makko Mamadou nani sallallahu alayhi wa sallam barka buyde merci beaucoup oh là là j'adore les prières ça fait plaisir musidɓe albarka yo Allah yoɓo yoɓiranno moƴƴiri kala anduɗo tonoɗo e golle men nafaɗo e golle men yo Allah waɗ barke makko assalamu aleykum ko ɗon woni musidɓe wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence c'est wi assistance humanitaire d'urgence wona piiwu goto wona piiwu ɗiɗoy wona piiwu tatoy ko kala ko wawete wallitorde bani adama hara no rewri e diina l'islam kan hara heɗen jokki ɗum ɗo musidɓe assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah nala toon pay koye koye annintide men inde mo hiɗon nodda men honto ɓeya on jarama pay koye koye jantogal famille o fonde jam ko Mariama ko min Mariam kon woni faale mo ko Dakar kon no makete ɗon
Oustaz Aliou Ba. Meɗen genti yo. Non, ko wodi vidéo mi vidéo on jiwa falaɗo moodi. Eyyo. Oɗo mi yini mo makko vraiment mila moƴƴa mbo yurmila moƴƴa vraiment. Gonga ɓe ɓen ala nande moƴƴa noddite men yaafo ɗon nani ɓe woni ɓe innugol wo goɗɗo e goɗɗo si jombiniriɗo relation ji ɗin yaata c'est à dire yela ko coora ɓiɗɗo julɗo ko yeeri wo yaarewa kural kala anduɗo hin ko julɗo ɓi julɗo ko ɓiɗɗo halal ɓi halal yo miijo ko moƴƴi yelo ko moƴƴi torane musidɓe meɗen ɓen yo Allah feppindimɓe muudi maɓɓe Allah feppitira ɓe ɓenguli maɓɓe ɗi ɗo ya jooɗade winda inna hiɗen tanƴini ɗum ɗo wona ko yaltoyta toro Allah yo Allah waɗu barke dewle ɗe kori wo jamfa ko jeego jamfiɗo tati jamfaɗo tati ndeɗa jewta fi goɗɗo ta Allah moƴƴina goɗɗo hunde wotere an kadi le hiɗani ko ɗum Allah mijanima toroɗen Allah yo Allah waɗu barke dewle men ɗe si Allah moƴƴinani en dewle men ɗen a heɓay nafa mi heɓay nafa goɗɗo go heɓay nafa mi anda si ɗum faltade hiɗen andi le han takko pellet dewle ɗen fo hande ko sabu ala ko ala sabu min komi jooɗi ɗo ko jom bimmi ko sabu jom bimmi o gorko ɗo ni ko sabu jom bantamo debbo go ganno to ko sabu jom matamo min komi jooɗi ɗo mi holli on ko sabu jom bimmi ko gorko falnoɗo langon jombude malheureusement hade ko jaaja makko wonno lan on falnoyo min goto miñama ko jomban ko ñande ɗen goroje ɗon woni ko boni ɓenni woɓe firti addugol goroje ɗen min yi Abdoullah e Moudiyan hande wonɗo Moudiyan on tawi meɗen jooɗi ɗon ni bo fula inni ɓayle siminni ya jomban siminni min jombe a jaɓata mini min kadi siminni ya jomban a jaɓata ko woni sabu ɗum ɗon ko sabu firtugol ɗe goroje ko woni kadi sabu ngal dewgal ko sabu men hiidiga radio o woni sabu min e makko yo min jombinirde ko hunde nde fof ko sabu min yaltinoga radio GPP min yaltino toon neeɓi kono ko billahi wallahi ha ko min jooɗi ɗo ni Moudiyan dès que tu lui parles de mon mariage on est la première personne qu'il voit dans cette relation c'est notre directeur Lamarana Ba ha joni o yeggitali Lamarana jusqu'à présent quand il parle de notre relation là il mentionne le nom Lamarana notre directeur à l'époque à la radio GPP ko sabu on si waɗi han o jombimmi piki ɗin fof ko sabu musidɓe ala ko heɓorta sedi kay hande sa ma yenata aljana ko ma wona sabu donc wona ko harmi hay sidi kadi no harmani woɓɓe min obligé hayƴe goto Allah ko seede mi ala noddude goɗɗo min armi okkore dewgal par ce que mi wawata okkorde goɗɗo dewgal ko sabu mi wawata wonde hiɗon nande ɗum ko sabu mi wawata wonugol mi andini on rewɓe boyi heeɓi dewgal e télé mamen ko hari woni en ala considérde émission jiɗin ɗetten ni hollite yimɓeɓe inne wonima ɓeɗo heeɓi dewle ndaare mi hollitin kunji oji o wonɗo Canada ɗo ɓe musidɓe wonɗo Canada ɗo o noddilan ka o inni mo faala dewgal jiwonni ko jiwonni parce que elle n'est pas aussi âgée comme ça mais waɗiri émission on sama kala nene sagata wonɗo ɓen Israël makko hande ɓe siiba émission ji ɗin ko muradu moƴƴuru elle est même prête à témoigner dans les émissions o noddilan wenilan Modi Mariam walla mi heɓa numéro ko jiwum i jonni mo hari yimɓe jelo yalti fi ko jiwum ka fe on émission nga kono tawi Allah no wirnidimo kanko yoɗo hari on sagataɗo ɓe hollimo ɓuuri rewɓe temedere kala mo ɓe hollimo wonda vraiment ngo faɗa ko yiɗa tawi ɓe fof ɓe Canada nene sagata on hiwtum o jiwo ɗo ɓenni Allah taw ɓiɗɗo an o hiɗa o jiwo ɗo ɓayari mo holla o ala caɓɓude est ce que hiɗon famude Allah ko seede je vous jure sur l'honneur ɓe hollimo to oji nene mbiɗo hiɗi oɗo jiwo walle lami jombamo nder semaine on ko yonata ɗon hari ɓe yeeyi ɓe yiidi e famille ji ɗin ɓe yiidi ɓe yowti ɓe yaltini haɓɓere goro ɓe jombimo dewgal sunna e farilla
kay mission men ɗo ngal dewgal goy ko ɗo goyo hiɓe yi o debbo on kadi jiwon kun min naali ɓe heɓi jiwo mo yimarɗo jawdi kono ɓe heɓi jiwo mo Allah waɗi barke kun jiwon noddi min ye tanti Maria Allah okkorila non famille ɓe Allah waɗi barke e mum esiraɓe an ay haala ko doy min ni ɓe hiɗuma wara ko moƴƴa ɗon ɗo hamdinani Allah dewga welungal fi yala kono miɗo ɗetti jowɗe miɗo ɗetti miɗo fawi Allah ɗan subhanahu beni man mi ronki andani mi warra hoore am hiɗon nande e jombiniri dewgal alamo nana fingal dewgal Canada hiɗon nande komo Stéphane Adé on ko hattinangol ɗon nene sagata on e on jiwoɗo mi yoddi e gorko mo vraiment j'avais c'est-à-dire hari bo ɓe holla womi ala jaɓude mais oɗo mimo tumi miɗo falamo doni musidɓe si Allah moƴƴinanali en o kaali en baraji ɗum ɗon hara Allah huɗa en fiiɗe woni sabu goɗɗo heɓi dewgal mi tuuma musidɓe awa ɓen ɗon ɗo ɓe jommidiri ko teddugalle mum e ko watti e mum kadi mi suuɗata on goy nene sagata on e jiwo on ɓe inni woyi ɓe faala par ce que na fo andi déjà ko min woni sabu ngal dewgal woyi ɓe faala e mbutugol lan ñande mariage on kana sadi ñande ɓe waɗi humi dewgal fopp waɗama ko civil on tum manki civil on le yewti kadi dans quelques jours fiyo mi yo mi assista civil on mi yiya bonheur mi iya façon donc la fille elle est heureuse dans son foyer ça fait plaisir mes amours ko num ɓuri fotugol ɓuri ya wonde sabu goɗɗo e goɗɗo jombinira ko num ɓuri fotugol onon ko ɗum yiwɗon tana wono hiɗi hersirta ko hiɗi kom sa yiɗi wo a buñiray sa yiɗi na ya hersir ko hiɗuɗako sa yiɗi wo na ya hersir ko hiɗuɗako minen ɗo ɓeɗen giɗi alhamdulillah rabbil alamina miɗo weltani Allah gila mi wondiniri mi inni ko o gorko mi suɓi mi janfaki mawdiyam miɗo wondi e muɗam miɗo alhamdulillah rabbil alamina miɗo weltani Allah miɗo weltani Allah ko jonni mi ɓernde hiɗugol gorko mo mi wondi o mi hiɗamo mi hiɗanamo mi dankomo mi danko ɓe ngure mudi ande miɗo weltani Allah subhanahu wa ta'ala hiɗon nande wona angal ko wona angal go mo wonda kono si woni han debbo tiggama modi o hiɗu gorko makko wona ko harmi hay ɗinɗon le piigi aye woɓɓe no innama wota hiɗu o gorko par ce que o fodda e jiggol sa holli gorko jiggol pandi o añete si mo faala yo añe kere wo ko e quoi ko piigi ɗiɗi si tawi woni a jombama an debbon ko fii ko ma kon anduɗa hiɗamo wodi ma hiɗanamo dankoɗamo ɗoftoɗamo acca noon Allah yoɓitama ka jurdiyama ɓay Allah ko yonga sakkoɗano ɓoy si a jombama an debbo a janfaki modi ma a yurmini gorko maɗa on o dampima o sonjima Allah ittay ka bawgal makko o yoɓa kanko gorko on soit Allah adda debbo ko sonjamo lettamo han adna lanna kono waɗa barke juriyaɓe maɓe musidɓe ko ɗum min heeɓi haalugol sonja dewgal alamo naɓata sonja dewgal kono si a muñnike a iyay to no yangi maki muñal ko ñalle rimata si a muññake yata to no yangi maki hande ɓe ɓiɓɓe fof gaynoɓe jangude Qur'an immi yeyi leyɗe porto nawɓe nene mum hajju darnaniɓe village sonniɓe otoje ko par ce que Allah waɗi barke maɓɓe kombo domani yonki barki ko nene mo jara ɓe jaɓo muññade ɓe ɗofto ɓe yangano bora mum ɓe yaali mone ka yangi maɓɓe ɓe yangori fi Allah woti annabijo gorko ngo duwi o duwaki Allah waɗi barke ɓiɓɓe maɓɓe ɓe par ce que hande ɓiɓɓe ɓen kala ko faala waɗana e mawɓe maɓɓe ɓe wona barki non ko barki non musidɓe ko barki non sa nani hajjayge galle ko nenejo on domani kin ɓiɓɓe makko ɓen ko nenejo on minen meɗen andi hajjaɓe ɗo ko lannata ka karteji men ɗo Allah ko seede ko lannata hiɗon nande ko lannata goy mi wi ka meɗen ɗo ka karteji meɗen andi ɓen hajjaɓe ɓe yangorinowa ojji bondi hara modi maɓɓe hay dépense ɗalayɓe modi maɓɓe okkortaɓe dépense hay suudu ko modi maɓɓe hoɗno ɗo jaɓatano ɓe tinda modi maɓɓe aña ɓe añira ɓe añi ɓe ɓuuri hay hunɗunde yummiraɓe ɓen ɗoftiɓe muññode fi Allah woti annabijo
ko yummirawo hande on bo hiwɗon ka dewgal mum yanginoɗo mo ɓiɗɗo mum woni hande addande jawle woɓɓen hay yangi billahi wallahi woɓɓen no gaa ko hay yangi kiɓɓe akkitali ɓe yahi leyɗe porto ɓe arta ɓe fuɗɗito yangi par ce que kamɓe hiɓe andi ko winete yangi haɗa ɓiɓɓe maɓɓe fof no leyɗe porto meɗen andi ɗum ko landata meɗen andi c'est-à-dire sa wonayi ɗoftiɗo ka dewgal ma a ɓadoto neniraɓe meɗen ɓe ɓe waajo ma ɓe hollama ko honno wondirta e modibbo ma on hara soñjota ko dewgal ma hay si a soñjoto hawrine par ce que dewgal e soñjano yaadi kono sa haali maintenant que toi tu enlèves la valeur de la femme sur elle est-ce que j'ai mentionné le nom d'une femme dans cette émission non là mentionnal in the God je ne parle que de les femmes qui veulent avoir un avenir meilleur et ɗon nande ko piwum goto woni mi wata acceptande sonnajo tu vois quand la facilite le mariage à tout le monde c'est vraiment triste de voir des sœurs qui sont à la recherche des maris. Hasbobo Diallo, je ne sais pas si tu es un homme mais si tu es une femme, de toute façon tant pis pour toi, c'est pas le problème de Mariam Touré et tu n'es pas non plus obligé de venir faire juste un petit commentaire sur ma publication, d'accord? Merci de comprendre. Et wayo to mi Allah wadi barki parce que si Allah wadi barki e goddo hay waagi da mo nanda ko mo Allah wadi barki mun ko no waagi to da onana o fama mi wi debbo sa doftoto ka dewgal ma muñño to anda to no muñal mangal abazo to ni dai men be yewta ma ko hunno dewgal doftorde kori be worbe ben hande sen tewti ke be wonnata ka dewle men bayno hiden ande wuri sedde maye boma ko ye yekkutu piji gono ton on be ngite den noppi din fawde ni Allah wala subhanahu wa ta'ala ala ko Allah c'est-à-dire ala ko Allah ronkata si o tagima o wallate si asalde ki ya juli arebi Allah subhanahu wa ta'ala a fewti tago